ሰላም እንዴት ናችሁ? የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ? በባለፈው ቪዲዮአችን ቻፕተር 2 ከዛ የተውጣጡ የፋይናል ጥያቄዎችን ከሴንሴሽን ኤንድ ፐርሰፕሽን እየሰራንላችሁ ነበር። ዛሬ ደግሞ ከሳይኮሎጂ ቻፕተር 3 ከለርኒንግ ከሚለው ፓርት የተውጣጡ ጥያቄዎችን የምንሰራላችሁ ይሆናል። ስለዚህ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜ የሚሰሩ የተለያዩ የፍሬሽማን ኮርስ ፓወርፖይንቶችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ ፒዲኤፎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ በደንብ ተከታተሉኝ። አሁን ወደ ቪዲዮ። ነምበር 1 which of the following is widely accepted definition of learning? ስለ learning widely accepted የሆነው definition which one is it? It is a permanent change in behavior due to illness. This is completely false definition and which does not deals about the accepted definition of learning. A አይሆንም። B, it is temporary change in behavior due to fatigue. Also this one is also not answer. C, a relatively permanent change in behavior due to experience or practice. Learning is a relatively permanent change in behavior due to experience or practice, and this answer is appropriately deals about the accepted definition of learning. C is the correct answer ይሆናል ማለት ነው። Number 2 which of the following is not the characteristics of learning? ከተዘረዘሩት ውስጥ የሌርኒንግ ካራክተሪስቲክስ ያልሆነው የትኛው ነው? A, learning is continuous modification of behavior. B, learning is pervasive and affect all aspects of life. C, learning is a passive process. D, learning involves the whole person emotionally, socially and intellectually. Not characteristics of the learning will be C, learning is passive process, because learning is not passive process, it is an active process. Due to this, C is the incorrect answer. Okay, number 3 which principle of learning emphasizes the importance of emotional readiness for learning? A, meaningful practice principle. B, intensity principle. C, physical and emotional readiness principle. D, first impression principle. Which principle of learning emphasizes the importance of emotional readiness for learning? አንድ ሰው ኢሞሽናሊ ለመማር ዝግጁ መሆኑን የሚያሳይልን ፕሪንሲፕል የትኛው ነው? the correct answer will be physical and emotional readiness principle ይሆናል ማለት ነው። C is the correct answer. Number 4 according to the principle of learning, which of the following strengthen learning? A, learning associated with unpleasant feeling. B, learning when students are tired or distracted. C, learning accompanied by a pleasant or satisfying feeling. D, learning without prior practice. ከፕሪንሲፕሎቹ ውስጥ የትኛው ነው ለርኒንግን የሚያጠናክርልን? ይህን ካየን ለርኒንግ ከማያስፈልጉ ፊሊንጎች ጋር አሶሺየትድ ከተደረገ it does not strengthen learning process but it weaken ያደርገዋል። ስቱደንት ተማሪዎች በደከሙበት ጊዜ እና በተረበሹበት ጊዜ የሚማሩ ከሆነ ኢፌክቲቭ የሆነ ለርኒንግ ፕሮሰስ አይኖርም ማለት ነው። ሲ ላይ ያለው ደግሞ ፕሊዚያንት እና ሳቲስፋይንግ ፊሊንግ ባላቸው ጊዜ የሚማሩ ከሆነ በጣም ኢፌክቲቭ ለርነር ይሆናሉ ማለት ነው። ሲ ኢዝ ኮሬክት አንሰር ይሆናል ከተዘረዘሩት ውስጥ። Okay, number 5 which factor affecting learning involves the need for a learner to be in a good health status? የትኛው ፋክተር ነው affect learning involve the need for learner to be in a good health status? ጥሩ good health status መኖሩን የሚያሳይልን ታይፕ ኦፍ learning principle የትኛው ነው?
A. Motivation, B. maturation, C. health condition, D. background experience. So the correct answer will be C. health condition ይሆናል ማለት ነው። So health condition deals about the person's good health status or bad health status. Number 6. Which of the following is a core element of behavioral theory of learning? So ስለ behavioral theory of learning core element የሆነው የትኛው ነው? A. learning occur throughout cognitive process. B. learning occur as a result of stimulus response association. C. learning involves insight and problem solving. D. learning occur only in social context. So which one? Mainly behavioral theory of learning and explain የሚያደርግልን ኮንሰፕት ከተዘረዘሩት ውስጥ የትኛው ነው? ሶ behavioral theory እንደምታወቀው ኢቫን ፓቭሎት እና ቢኤፍ ስኪነር የሰሩበት ሁለቱ ቲዮሪዎች ናቸው። እነሱ የሰሩት ሜይን ኮር ኤሌመንቱን ምን ይዘው ነው ማለት ነው? ስቲሙለስ ሪስፖንስ አሶሲዬሽንን በመያዝ ነው። ሶ ቢ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Number 7. In classical conditioning, what does a neutral stimulus become after it has been paired with an unconditioned stimulus? So በክላሲካል ኮንዲሽኒንግ ጊዜ ኒውትራል ስቲሙለስ ወደ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ከአንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ጋር ፔር ሲሆን ምን አይነት የሆነ ሪዛልትን ይሰጣል? ፔር ከሆነ በኋላ ያለውን ሪስፖንስ ነው ስቲሙለስ ነው የምናየው። So A. unconditioned response, B. conditioned stimulus, C. conditioned response, D. unconditioned stimulus. So the correct answer will be B. conditioned stimulus ይሆናል ማለት ነው። So አንድ ኒውትራል የሆነ ስቲሙለስ ከአንኮንዲሽን ስቲሙለስ ጋር ፔር እያደረገ ከጊዜ ሂደት በኋላ ወደ ወደ ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ይቀየራል ማለት ነው። So B is the correct answer. You can check in BF Skinner experiment ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። B is the correct answer. Number 8. What term refer to natural response to an unconditioned stimulus in classical conditioning? A. conditioned stimulus, B. conditioned response, C. unconditioned response, D. neutral response. So which term refers to natural response to unconditioned stimulus in classical conditioning? So the correct answer will be unconditioned response ይሆናል ማለት ነው። So unconditioned stimulus የተባለው በኢቫን ፓቭሎት ኤክስፐሪመንት ጊዜ ፎድ ነው። ለፎድ ውሻው ሳልቬት ያደርጋል። So that salvation is one of response called unconditioned response ይባላል ማለት ነው። So C is the correct answer. Number 9. In Pavlov experiment, which of the following was the unconditioned stimulus deals about? በፓቭሎት ኤክስፐሪመንት ጊዜ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ምን ነው ዲል የሚያደርግልን? ኤ ዘ ሪንጊንግ ኦፍ ቤል፣ ቢ ዘ ፉድ፣ ሲ ዘ ዶግስ ሳልቬሽን፣ ዲ ዘ ዶግ። አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ማለት ናቹራል የሆነ ስቲሙለስ ማለት ነው። ከዛ ናቹራል የሆነ ሪስፖንስ ሊሰጠን የሚችል። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ቢ ዘ ፉድ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ውሻው ምግብን ባየ ቁጥር ምን ያደርጋል? ሳልቬት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ቢ ዘ ኮሬክት አንሰር። Number 10. Which principle of classical conditioning refer to the weakening of conditioned response when the conditioned stimulus is repeatedly presented without the unconditioned stimulus? So የትኛው ነው ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ሁሌ እየተካሄደ በሚሄድበት ጊዜ ያለ አንኮንዲሽንድ ስቲሙለስ ማለት ነው። ኮንዲሽንድ ስቲሙለስ የተባለው ቤል ነው። ቤሉ ሁል ጊዜ እየተደበደበ ውሻው የሚሰማ ከሆነ ያለ ምግብ ያ የቤሉን ድምፅ እየሰማ ለቤሉ ድምፅ ሳልቬት ማድረጉ ሪዲዩስ እያደረገ የሚሄድበት ሂደት ምን ይባላል ነው? ኤ ስቲሙለስ ዲስክሪሚኔሽን፣ ቢ ኤክስቲንክሽን፣ ሲ ስፖንታኒየስ ሪከቨሪ፣ ዲ ስቲሙለስ ጀነራላይዜሽን። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ዊል ቢ ኤክስቲንክሽን ይሆናል ማለት ነው።
ኦኬ ወደ 11ኛ ጥያቄ ከማለፋችን በፊት ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንተን ኮፒ ሊንክ ማድረግ እንዳይረሳ። በተጨማሪ ደግሞ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ፣ የደወል ምልክቷንም መጫን እንዳትረሱ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ ፓወርፖይንቶችንም ሆነ ሌሎች ተጨማሪ የፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቱብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ወደ ቪዲዮ። ሰው ነምበር 11 What does stimulus generalization and classical conditioning refers to? stimulus generalization ማለት ምን ማለት ነው? A. The ability to differentiate between similar stimulus. B. The re-emergence of extinguished stimulus or extinguished response. C. The tendency to respond to stimulus similar to conditioned stimulus. D. The pairing of neutral stimulus with unconditioned stimulus. So the correct answer will be C. The tendency to respond to stimulus similar to conditioned stimulus. So this one is stimulus generalization ይባላል ማለት ነው። Number 12, which term describe a learned response to previously neutral stimulus in classical conditioning? ለኒውትራል ስቲሙለስ የሚሰጥ learned የሆነ ሪስፖንስ ምን ይባላል? it is shortly conditioned response ማለት ነው። ሰው ኒውትራል ስቲሙለስ ጋር የሚያያዘው ኮንዲሽንድ የሆነ ወይ በልማድ የሚመጣ ሪስፖንስ ነው። ሶ B is the correct answer. Number 13, according to operant conditioning theory, which type of reinforcement strengthens behavior by providing pleasurable outcome? A. positive reinforcement, B. negative, C. punishment, D. extinction. So positive የሆነ pleasure outcome የሚያመጣልን strengthen የሚያደርግልን type of reinforcement will be positive reinforcement ይሆናል። A is the correct answer. አስራ አራተኛ what is the primary difference between classical conditioning and operant conditioning? A. classical conditioning is based on voluntary behavior, while operant conditioning focus on involuntary behavior. B. classical conditioning deals with stimulus-response relationship, while operant conditioning focus on behavior-consequence relationship. C. operant conditioning is based on physiological response, while classical conditioning involves emotional response. D. there is no difference between the two. So the main difference between classical and operant conditioning will be operant conditioning is mainly deals with stimulus-response relationship, while classical conditioning, and while operant conditioning is focused on behavior consequence of relationship. So the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። Number 15, what is the term for process in which previously conditioned response reappear after period of rest? ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ፕሪቪየስሊ ኮንዲሽን ያደረግነው ሪስፖንስ እንደገና ሪአፒር የሚያደርግበት ሂደት ምን ይባላል? So the correct answer will be spontaneous recovery. C is the correct answer. Number 16, which factor influence learning refer to need for adequate rest and balanced health condition for effective learning? So which is mainly deals about the health condition ነው። ስለ health condition የሚያወራልን ነው። So balanced የሆነ ረስት አድኩዌት የሆነ ረስት እና ባላንስድ የሆነ ሄልዝ ኮንዲሽን ካሉት ፋክተሮች ውስጥ ሄልዝ ኮንዲሽን ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር ይሆናል ማለት ነው። Number 17, in Pavlov's experiment, which of the following is example of conditioned response? So conditioned response example የትኛው ነው? A. salivation triggered by food, salivation triggered by bell, the sound of bell, the dog itself. So the correct answer will be salivation triggered by bell ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በኮንዲሽን ወይም በልማድ የሚመጣ ሪስፖንስ ስለሆነ። Number 18, which of the following is not one of key characteristics of learning as described by Yocman and Simpson? Not characteristic. A. learning is continuous modification of behavior. B. learning involves change in organization of experience. C. learning is unrelated to emotion. D. learning depend on maturation, motivation and practice. So the correct answer will be C. learning is unrelated to emotion የሚል ይሆናል ማለት ነው። Number 19,
which factor affect learning refer to learner enthusiasm and drive to learn so የምማረው ሰው የራሱን ድራይቭ ፍላጎት ወይም የውስጥ ፍላጎት ለመማር ያለውን የሚያሳይልን ፋክተር የትኛው ነው? ሶ ዲስ ኢንተርናል ድራይቭ ከተባለ ሞቲቬሽን ነው ማለት ነው ሁሌ የሚያወራልን። ሶ ኤ ኢዝ ዘ ኮሬክት አንሰር። Okay, number 20, which is the last question of this topic. What is the role of reinforcement in behavioral theory of learning? A. Reinforcement weaken behavior. B. Reinforcement strengthen behavior by increasing the likelihood of its occurrence. C. It has no impact on learning. D. It only applies to classical conditioning. So the correct answer will be B ይሆናል ማለት ነው። ማበረታቻ የምንፈልገውን ቢሄቨር እንድናጠናክር የሚያደርግልን ፕሪንሲፕል ነው ማለት ነው። ሶ ዘ ኮሬክት አንሰር ቢ ይሆናል ማለት ነው። የዛሬ ቪዲዮአችንን በዚህ እናበቃለን። ቪዲዮዎቻችን ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ኮፒ ሊንክ እና ኮሜንት ማድረግ እንዳይረሳ። እንዲሁም በየጊዜው የሚሰሩ የተለያዩ ፒዲኤፎችንም ሆነ ጥያቄዎችን እና ፍሬሽማን ኮርስ ማቴሪያሎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዩቲዩብ ቻናላችን ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ የተቀመጠላችሁን የቴሌግራም ቻናል ሊንክ ጆይን በማድረግ አገልግሎቱን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ።